Ko tata ea ngā kokora ho tiriti a rongo whakaata nā te wai tohutanga o ngā kawenata whakataunga i te marae o te mana o tūranga i Manutūke i te rānei. E toru te kaumārima miliona tāra te uara o te katoa, kei a Jasmine Pearson ngā whakamahuki. Haruru ana te marae ātea o te mana o tūranga. Kua tīmata te whakatika, kua tau, kua ea. Kei te ngako o tēnei whakataunga ko ngā hara a te karauna kia rongo whakaata. Aha kua nea, kua tutuki pai wena o ngā kaupapa, ngā mamai ki rungi a tātou. Kei te haere tonu nei mai te whawhai nei a rongo whakaata ki a rātou. Te tonua te iwi nei ki rungi a tātou. Hoki mai nāna te taonga ki rungi a tātou nei o te hauki tūranga ki te kāinga. He whakaoranga ngākau hoki mō ngā uri a te kōti a Rikirangi te turuki. The Crown unreservedly apologises for its actions which led to Te Kooti taking up arms and contributed to the stigmatisation of Te Kooti and his ancestors. Ko ia te whakamutunga o tēnei wahanga, kai te tika, ko te mea nui kumutu. He mahi waua tēnei, he mahi roa, he mahi taumahara watu. Nā reira, kua te ngākau, kua mutu, ka hoki nei au ki taku uranga anō. He toru te kaumārima miliona tāra te nui o tēnei whakataunga. Ko ngā iwi whai pānga, ko rongo whakaata, ko ngai tā manuhiri, rātau ko te aitanga māhaki me tōna rahi. Anei ētahi o ngā hua. He rua te kaumārua miliona tāra, toru miliona kāriro i te rānei. Tata ki te kotahi rau, rua te kau heketea i ōpau. He ono miliona tāra te wāriu. Te whakahokinga o te whare tīpuna o te hau ki tūranga. Te mana ki te hoko i ngā kura rātonga prihimana hoki o te rohe me ngā whenua o te papaata whai. Nā raharuhi rukupō a te hau ki tūranga i tāia. He mea whānako i tētahi minite kāwanatanga i tērā rautau. A te taurua mano te kau māwhetu, ka whakahoki anō ki ngā ringa o te iwi. Hei tīmata ki te hui hei whānau i runga i tō mātou ake nei whenua. He timatanga noi ho tēnei. Āpōpō ka timata anō ngā mahi. Mai i konei ko tahi atu te iwi ki te kōkiri taua tīmatanga āpōpō. Ka ko tahi tau mā te kāwanatanga ki te whakamana i te ture. Jasmine Pearson, Te Karere.